Bližajo se prve tekme v spomladanskem delu sezone in tudi med igralci v Turčiji vlada izjemno zanimanje za nakup paketov vstopnic za prvi tekmi s Celjem in za večni derbi z Olimpijo. Zdravo. O, Meti, zdravo. Zdravo. Karte grabo, avtobus je poln, zdaj pa rabim še 3 komplete. Nisi kupil ti že? Ja, kupil sem za avtobus, zdaj pa rabim še 3 komplete zraven. 3 še? 3 komplete. Dobro, 1, 2. Ja, 45. Hvala. Hvala, se vidimo. Ajde, čau. 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 Zdravo, zdravo. Odzvati se. Jaz bi tudi tri komplete za tekmo. Hvala. 45, ja. Evo. Hvala ti. Čau, Ajde, čau, se vidimo. čau. Bravo. O, Santi, 3 tickets, please. 3 komplete? Ja. 3. Evo. Hvala. 45. Thank you. Okay, bye. Adijo, dobro. Zdravo, Zdravo. jaz bi pa rabo 10 komplet. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evo ga. 150. Ok. Hvala. Adijo, čau. OZZ. O, Rulo, servus. Bo. Bo. 12. Kaj 12? 12 kompletov. Ja, enega imam. Enega imam. Kdo že zadnji? Sošolc. Hođa. Opuštanje, ali kaj? Eno tuširanje v prvi ligi, vse kompletov za... Ja, enega še imam, kaj ne zdaj ti? A enega ne bom. Ja, tega penino vzami. To ti rešil, enega imam, pol ga ne več Rulo, do konca čakaš. Dobro, Kaj, bom penino, klical Uroša, čala, kaj? značka, koga? Kličem Uroša v A ne bo ti Uroš pomagal. Ne vem, ni več, to še je. Bo, ne, pustim, za enega Ne ne bo. znese, za sošolca ne bo šlo. Penino, edino. Ne? Ne bomo, ne bomo. Ja, dobro, ni več, kaj čemo. Pridem. Ajde. Pridem, čau. Čau, adijo. Zanimanja za nakup vstopnic pa ne kažejo samo igralci oziroma osebje NK Maribora. İyi. Engin, ay. Ne güzel biletler bunlar. Ben futboldan hoşlanıyorum. Maribor Gran'i de çok seviyorum. Ja, kompleti so. Bir Galatasaray Koliko taraftarı. rabiš? Maç izlemek istiyorum. Ne kadar para? Euro. Euro? Ja. Ne kadar euro? Euro ne kadar? Ja, kaj pa imaš? Ne kadar euro? Ben Galatasaray'ı seviyorum. Ümit Karan var benim kuzenim. O futbolcu çok iyi oyuncu. Ben de onun gibi olmak istiyordum ama işte olamadım. Ne yapayım? Ja, euro mi daj za še, koliko reč kompleto? 8 tane bilete ihtiyacım var benim. Verebilir misiniz? 8 tane. To je 90 evrov, možda. 8 tane. Lütfen. Ja, ne morem ti dati, to niso moje karte, daj mi 90 evrov. Öyle, okey. Later. Sonra ben getiririm size. Olur mu? Ja, ne zdaj mi, daj pa ti dam. Koliko jaz ne iskal po hotelu tu? Nasıl olacak? Bakabilir miyim? Ja, ne boš, čakaj, daj mi ti prvo evre. Ama bilet lazım bana. Please. Ben futbolu seviyorum, futbol. Maç oynamak istiyorum. Verir misiniz bana?